Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita betul makbul pada hari ini, Ahad 19 Maret, mengadakan acara khatam Al-Quran yang ke-16. Jumlah khatam pada hari ini menamatkan 24 orang. Semoga menjadi generasi Qurani, anak soleh-solehah yang berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta fi kulli jamilun wa jamalun ya muta' qad tajallaita li qalbi musfiran duna qina. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna ma da'a lillahi da' wa ala ishqil jamali taba'a Allahu tiba' wa labisna thawba 'izzin ba'da talfiqir riqa'. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna ma da'a lillahi da'. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. ورضعنا باد يا وهلين، ورضعنا باد يا وهلين دائما من كل داعي مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. ورضعنا فد يا واصلين، ورضعنا فد يا واصلين قبل أيام الرضاع مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. ربي فارحمنا جميعا وامح عنا السيئات، مرحبا وامح عنا السيئات، مرحبا